Dầu dà vai tu sa ca jam jaman na makai jinana suri vat saka tu sa ca jam jaman na rucha supui na khai no samas imazai tua tau chikari maruko imazai tua tapuru ka tu sepaca kayan imazai tua tiurapuru ka tu rusa karan pacu picapuru ka tu rusa karan 马可福音14章32节到72节。拜，今麦龙加马就一抓一段比那个伊，可是嘛呢，เอาอีวัวงาที่เยซูตัวจ้าสารสารจาโลมาจามาจาวว่าอิมิรัดอินุริอานานักันอายายินเอาชิวรินที่ปิติโรที่ยาคูบูกาติโยฮันซาเลยจ้าอปากาลูมาโนกามาชิจวงสาริวาลาวอาราวาสติเยซู saka sa ito rawaca akin naman au ibu wanga teya maju uri matsatsa yang akan apa uri detua sa ituan no saku kin naman talo mazamazao kamalava sa no kana patsukad ayayin pai wai kangat Yesu Dai zo pagalo sukubong I kajunangan sa inuri to atsumas no serengsung ula su pinaragaw tanokan na chua si serapay aya ki aung uta amaya tutsu apa kama makaya suna tua kemuda-muda nga para gauvu tanokan na chua I kupu adi-adi lakwa ini kakuvarong maray raingu so varong sa kamaya aya pai ka semazwa ito sara-sara jesa patsuni na taada nga tiamado au ibu te pitiro simong na taadasun ini kasuna makaya patsukada nuka paramo pai timon kana patsukado sano inuri-nuri ula ini kamuna susubungin tua uri sikiringaw tanumon izo anu varong to isamula lakwa na rumlak anu kina sabat-saban ayayin pai wai ka mumalati Yesu sa inurianan tua namaya ta si sangasan kai mano ka mumala samazwa ito sara-sara sa pasuni na taed uta ayato nuka chimi meraw tua matsa inyanga ka makaya tua arulayan saka inyanga ka kemelan tuki uri anmaya tamawara ta Yesu pai ti Yesu mumala sama taya maju uta sikim tirul sa ibui amaya tutsu mano kamaya namuna na taat kisu rulayan maatsubo nga majalo na nga azwa pininata adaw patsuno tiakan anamasan lala kanwa tsaw uri sipa jamu anga kentwa raro pasariwana tsaw gatsalo hari vaiki liade tanga azwa paveri tanwakan tsaw aya pai ka ibu ananti Yesu mangche zazwa masidile tua mantapuro kato madosa sara-sara ati Yuda saka kichuchuru uta taya majua churuvu tsaw anamasi
takit katwa jukur singkaulan no marka parengan no parkalai katwa papusususuan to kakudan katwa namasam bavuruvurungan aza uri pabri te Yesu ati Yuda na pakilanga nga pakasanga setwa marka cau namaya tutsu aza uri ku sanguten mavanazwa dajaswa nga ti maju sanu kipapaulingawan kematsu ti maju inayan pai si jalunan ni Yuda kirimo semate Yesu saka rapi sisi ayain sa sanguten au azwa marka cau jajasun ti Yesu sa jamai hanga pai izwa za na maringdil idedet masidil lemisuk to takit sa Asia zwa sa sekaulan no tala vuruvurungan ta parkalai sa sebulu azwa saringa atain au ivu ti Yesu to azwa marka cau amaya tutsu manu na masih takit temun na masih dukur mun manches uri jemame tanoken namaya to jemame to char na limitaken to adavanga tanumun izwa itwa uma na semasa temau cike la temuru au ini kakena no diname lakwa aichu uri mapasuso nga azwa sini vichiki to sisyu akai aya pai kanga ti Yesu mavirat nazwa sala jamapulat pai izwa za machidila maatsu chubung alai na semukava sa parimachul to makarilau kitewili ta Yesu manu jajasen nazwa marka cau lakwa tauran azwa sini parimachul sa kavirada nasemukava pai katsun ti Yesu pasazwa itwa tala vuruvurungan ta parkalai manu maupu mapula tazwa marka parengan no parkalai azwa namasam vavuruvurungan kato azwa papusususuan to kakudan au ti pitiru itsaja kita beri ta Yesu pada maripat kasasaban to wuma no tala vuruvurungan to parkalai sa iran kita beli to marka sa sekaulan kiniju pai azwa marka parengan no parkalai kato azwa marka giing mapulat kiming to sinisam pasariu ta Yesu kai to si papasayan tay maju lakwa inika makajumak ayatwa turuvu na svatsa cau ayatwa turuvu na vensa sema pasariu ta Yesu lakwa azwa sini ivu nia maju inika mamamau mano tevuta atau kimapida sa vetsa semampasariu te maju mayatutsu narmandaman to kai ni maju uriku revulen aichua rinima rimingdi la uma no semas au no makatiru kikena
maka rinjil tua na matai tanga uma noa cemas. Inika rinima riminjil na ayat di maju ayaya. Lakwa azwa na mayato azwa sini sampasario kai ni maju uta. Inika na mama mau. Pai azwa talavuruvurungan tua parkalai migasal sa bersikadan sa kibada angat Yesu amayatutsu. Ini kasuna temewarangata aichua sini sampasariu tanusun nyamaju nekanusu sitevra pai ayayin. Mano inika na matakai angata temevra ti Yesu azwa talavuruvurungan tua parkalai kibada anan uta tai maju mayatutsu. Tisun akisuna mabana zwa kirisitu ala kenua namasan parawat saat cemas ayayin. Mano temevra ti Yesu ui tiaken pai kimuna patsuna ngatua namasan ala kenua tsau na emirat itai kanawan tua zwa tala pupitsura cemas saka naibavau tua erpus i karvarvan mancences ayah. Pai azwa tala vuruvurungan tua parkalai berilatsen ni maju kava sa ibu sikudanan uta uri semampasari tsau na remandanga mun tu sa kai sinisam paatereng tua cemas na makuda kineman ayayin. Pai peniten nya maju mapola tu sejalep papatsai. Pai azwa zuma marka tsau semujirai api mudingan tai maju sa pasremi mudingan sa pari geman kemerem kelangu tu tima sa ayayin. Pai ka tabraken ti Yesu nazwa marka sa sekaulan noa parkalai sapilaen uta ti maju. Pai ti pitiru izua tai teku itua kasasavan mano tevuta azwa macidila babayan sa sekaulan noa tala vuruvurungan tua parkalai au pasunanti pitiru kingiju mano ki enenetan sa ibui tisu uta sarasar Jesu nazwa nazari ti Yesu ayayi. Mano mi maurawan ti pitiru namaya tutsu ini kakena kemelang ini kakena remaluai tis tuasu siayaya tuki hanema aya sa waika sematua sisasau itua katsasavan mano pa kuka au azwa babayan sa sekaulan pasun te pitiru sa kirimu ibu anan uta tuazwa marka na marinjil izwa tsau aichua ti maju sikata jaran nya maju ayah. Mano mi mauravan mumal ti pitiru ini katswai ibu anan uta te pitiru azwa marka na marinjil izwa tsau sikata jaran sun paulid nya maju ayatwa se kalilaya sun uta ayayin. Mano kemasizwanga kikuyas ti pitiru mayatutsu ini kakena kemelana ngata tuaza no siayaya tsau no bensaken ula kena
patavungi no cemas ayah. Pai tua zuang pa kuka tua sipasan musal mano kipa citi pitiru tua zua sini ivu daya maju kai ni Yesu tu uri kintiru lesuna mi maravan dan wakan pasusanga setua pa kuka tua sipasang musal tu naya mano pasang mau nga sakamaya aichu kai no cemas satu soal zaman sini po patarwan 要警醒，免得陷入自我的陷阱组。要警醒，免得陷入自我的陷阱组。耶稣提醒门徒警醒祷告，免得陷入诱惑。这个时代的我们同样面对自我需求的诱惑。我们所求的究竟是出于私欲，还是照上帝的旨意呢？公义的上帝其实只让我们满足个人需要。身为基督徒的我们，或许当该如此求问：上帝啊，你对这世代的我们有什么旨意呢？现在都错个zaman-zaman，satu错个zaman-zaman asinan apuro kai ima zaitwa tiro apuro katu aro karan timon kana paskedo sano inuri-nuri ula ini kamuna sesebungin tua uri sikiringa utanumon izuanu varong tu kisamula lakwa na rumla kanu kinasawasawan ayayin aichu kai no cemas sakala tinana kemelan tua mana sini pada zekat tenua tia cemas tu suaka zaman-zaman latinana kipapauri ngau amapula tua tia kini tia evan tua cemas lekatinana remlak lekatinana na paro tai tia saruan ayakana papapichu le tianutin amapulat satu tua sini pakinim nama tianutin 对于主耶稣的受难，我是只看到他为我牺牲、受苦，还是看见他愿意顺服天父上帝的旨意，放下自我。在受难节起，主耶稣对我最重要的影响是什么？现在都说个zaman-zaman aruja kigaloi na kinunum tamana sinipa kinunum mitanutin. Sakala tina nagamalo kinunum ayakana pasamarao kainuli。主耶稣，谢谢你愿意遵照上帝的旨意，甘愿放下自我，来走十字架的苦路。在这个强调自我价值的时代，求你让我能深刻体会，并学习你遵循上帝旨意的榜样。Mali-mali ani cemas na makaya suna na kiparai tamana varong ni kamay dari babaw saka urida menamaya menangotan aki papawara kinunum tamana so sini sarapayan saka lamana namayotan ana kipaporingao tuanya ini caevan tuanusum lamana na parorau tanga anak kipaporingao saka nama kena sutur-turuan nama parorau ayakana kiaom mali-mali ku inuli pakata sungadan ti Yesus Kristo amen mali-mali tu sa kajam-jaman na makaitin na misa selang sumupu akilaroy tama na padaje kata no ta semat ini kakana makaya jauh-jauh ini kakana makaya masih asama ya ibu ayatwa amasangakan na paulit akala mo na pazakatangan no kamana no ikana maruloy ay chaku sini pasamaraw aku kinasaysanan no ikana malungwa lam na pazakatangan mapulat saka mali-mali latina na sulibat tu suaca kini adavan taca pingan